Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Kūkupa me Te Pōpokorua by Aesop. There are two kupu hou. The first is rapahuki, and it means to trip up. I ahua hi koe ana i te ara, ka rapahuki au. While I was walking on the path, I tripped up. Our second kupu is rāra, and it means twig. Tikina mai ētahi rāra hei wahie. Grab some twigs to be used as firewood. Ka reare mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Ka hāna nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te kūkupa me te pōpokorua, nā Aesop. I te toronga atu a te pōpokorua ki te awa e inu ai, ka rapahuki atu ia, ā, ka kawea atu e ngā wai. Ka aroha te kūkupa ki āia, nā reira, ka tukuna tētahi rāra ki te awa, ā, ka ū atu te pōpokorua ki uta. I muri mai, ka kite te pōpokorua i tētahi tāne e whakakeko ana i tāna kōpere ki te kūkupa. Nā wai, ka werohia tōna waiwai, ā, ka tohipa te tāne. Nā kauake, ka ora te kūkupa i āia. Ko te kiko te kōrero, heri te tonu tā te ngā kau whakawhetai tautoko atu. The Dove and the Ant by Aesop. An ant, going to a river to drink, fell in and was carried along in the stream. A dove pitied her condition and threw into the river a small twig, by means of which the ant gained the shore. The ant afterwards, seeing a man with a bow aiming at the dove, stung him in the foot sharply and made him miss his aim, and so saved the dove's life. The moral being, the grateful heart will always find a way to be of service. Tēnā rā koe I tau whakarongo mai ki whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko, please consider leaving a like and a review on your favourite podcast app. It makes a massive difference in helping us to be discovered by new listeners. If you're looking for another way to show your tautoko, consider subscribing on Patreon. For just $6 a month, you get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is now more than 100 episodes. Better yet, if you're a kaimahi in kura, kohanga reo, puna reo or schools in Aotearoa, we're giving you free access. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a Patreon link. If you have friends in whānau who might like our kaupapa as well, please share it with them. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email us or send us a message through Instagram. Ko Taurapa au, e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa mā.